shengero ry'Imana turi ingabo za Yesu, bakozi b'Imana turi ingabo za Yesu, namwe bakristo turi ingabo za Yesu, twese hamwe turi ingabo za Yesu, shengero ry'Imana turi ingabo za Yesu, bakozi b'Imana turi ingabo za Yesu, namwe bakristo turi ingabo za Yesu, twese hamwe turi ingabo za Yesu. umusore najyama ku rugamba ahagarara amagabo akagwana ijoro rigaca n'irindi rigaca makanesheje iyo namba natwe turi ku rugamba duhagarare magabo fata imigwanisho tuje ku rugamba tuneshe uwo mwasi nka kumwe Dawidi yanesha Goliyati. Isi bigwanisho ibya ruhonyanganda, ivyo bigwanisho nukubaha Imana, ivyo bigwanisho n'ijambo ry'Imana. Tora misile iyo masengesho tuje ku rugamba anava adui shetani tumufuate tumupige mashuti songa mbele tunamuona adui ya ukosefu tumupige chini songa mbele tunamuona adui ya magonjwa tumupige chini songa mbele tunamuona songa mbele tunamuona songa mbele tunamuona Shetani tunakuja watoto wa Mungu tena na silaha za moto, hakuna mitani, tunakuwa songa mbele tunamuona adui songa mbele tunamuona adui songa mbele tunamuona adui